Dapat ang camera kakanina ka na. Ay, babaliktad yung mga yun. Hi! We're back with the words that we think are Kapampangan. Oretang sabyandang Tegalugan. Well, we've had the first video of this. So, nung iya pa Albania sana after na nini. Burimila mo pong i-correct ang sinabi minyang mo muna. Especially itang tewari. Tewari is a contraction of the word antewari or antayuwari. For example, antayuwari itang cellphone ko. Or antayuwari itang sapatos ko. Kaya ba't itong word apero? Pero is not a Tagalog word. It is what you call a Spanish loan word. Balo mo na. Makanyan mo rin ketang word na isaw. So we found out that isaw is also Kapampangan. Atin mo rin mas masanting pakiramdaman, which is iso or ISO. Well, when you talk of small intestines, you call them iso. But siya naman large intestines, pwedeng bituka. Dakal mo naman palang salamat karetang mig-correct kaya kami. O retang ating constructive criticisms karetang comment section na nitang minunong video. Well, if you have comments again, feel free to correct us down below kareng comments na ni episode ay ni. Our first word is kapag. Kapag means during in English. It has this shorter brother, pag. Well, nung Kapampangan na ka man, gamitan meing istong or pache. Balo mo lang, uling na akong ka-proud kaya ka. Selida kang makanini, buri ko mas, paya ka masanting. Pamiyata na ini ka rin makalunod. Oh my gosh! Yan. Sige, pakapyalo mo nang. Proud na proud ko kaya ka. Thank you, Mama. Umautaw naman kapag ako masali mo na ako sasali. Kapag kakasing kapag, ingaman mo kasi pache. Ini, pache ka. Kailangan may ni biyeke kaya kayan. Uling kailangan may yan panyalimeng patis. Next up, our second word is tapos. Tapos is a shorter version of the Tagalog word pagkatapos, which means afterwards, then, or after. Meging nga mong Kapampangan ing tapos kasi dininan tayong stress. So instead of using the word tapos, gamitan tayo niya yung kaibat. Ma, pasali kong sapatos niya, tapos pasali ko pang pialungan. Pasali mo kahit ang... Tapos mga tam ice cream. Tapos pag merry-go-round ka mo. Tapos pagsabitin namin sa naman. Tapos dakan na pabrigawan. Kaibat po tang selida kayo, nano panggawan nyo nakapapansinan, utusan na kayo lang gawan. Kaibat, ala ko manglinisan, ako maglinis. Eyo man na rin, balang prinsesa po prinsesa kayo. Kaibat, ala na akong pera, kaibat manyad ko pa. Nanong tapos panyabyan nyo. Tapos na akong tapos, kaibat ya ing word. Our third word for the day is dali or dalian, which means to hurry up. Imbis na gamitan talarang word sa rin, pwede naman yung bilisan, lagwa, or saluso. Nuri na naman ta. Diyos ko, malunag yung oras, Kenny. Ba, babe, rin sinabi ko dalian mo naman. Amo na, magreklamo ka? Ba, mong pamalagaran makanyan, tampalingan ta ka mamaltok. O patsika man yan, lukang dota, pamalagaran ta ka. O, na ka masyado magsabi-sabi. Bilisan mo namin pa mag-shopping mo. Sabi mo, sali ka sabon, miras tayo in 3 park. Ang ngayon mo, kota kakaling mo, tsaka yung credit card mo. Anak. A little longer than a few minutes later. Nanahan ka, pangabagal mo mag-drive makanyan. Kaya pasulus man bagay yung sakin mo? Chamela pa rin ng babae ito, balami kikiket? Na? Pakitat-kitat siya ba mo? At yata, sakitan niya yata yun, tiya sakit. At kikidat-kidat siya makanyan. Na? Amo na, yak mama ko. By the way, lagwayan na. Like yun na kami kayong Facebook at kareng social media. Like our Facebook page, We The Local. Follow us on Instagram and Twitter at We The Local. And also subscribe to our YouTube channel, We The Local. Bye! And our fourth word, nabalata mo man Kapampangan niya, it's the word hulog, na pwede tamong gamitang may hulog or
kahulugan. Instead of using may hulog or kahulugan, we'd rather say kabaldugan. O may baldug. Nano pa yung kahulugan ning biyeko nung wala ka? Kabaldugan. Yung kahulugan, may hulog na ako kero. Kabaldugan, may nabu o kaya may balag. Aliya kasi kahulugan, Tagalog kita niya, kabaldugan. Subukan kami. Go. Nano pa yung kabaldugan ning biyeko nung wala ka? Aliya kabaldugan, kabaldugan. Kabaming bagya. Kabaldugan. Wow, yan, go. Kabaldugan. 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 Stoya. And for our final word, it's pati. Pati is used in addition. For example, pati itang malan ko, pati itang pantalon ko. Well, bayo may gamitan ng pati, mas masantingeng ampon or ampong nagagamitan tamo. Baka busit ika kasi yan, nakakakulit kang pati ako, may dami kang kabolangan mo. O yan, ako selling switch, pasali ko kasing switch eh. Nanong yaka na naman. Gana yata, pasali mo yan. Pasali. Pati yata ka sa siping bali, pasali mo eh. Oy. Ano naman pipapatin nyo? Uli mo diniyanda ka makanya, may pati kayo? Na? Ika. Ampong ika. Wala na kong gawa nung imi pati. Ampong ing pati, aliya, kapampangan, Tagalog ya. Nya, ampon. O kaya ampong. Okay? Ampong yan ko kakata. Ampon. Kasi ako'y mayo. Akong tokyan mo. Kenny. Just another additional trivia. Ampon means to take care of something or someone. Ang tinan mo itang gamitan tayong ampunan tayo ing aso or ampunan tayo anak. So when we say aku ampon ika, it means ika tamong adwa. Oneng ating yang mas masanting akabaldugan ini. It is sesenda ka. I'll be in charge of you. I'll take care of you. I'll protect you. I'll support you. So hopefully you support local businesses and local content producers like us by sharing this video. Idake po ka rin kaya kayong kakilala. Ikalat po kaya po internet baka na makasawap ta mo kaya katamong amano. And so that others can learn from it too. Albay nyo nalarin dito ang aling mga pang episodes. At pacheck po ikita yung video ngayon niya as you were scrolling your feed. And niya po kakalangon i-like yung page me po at with the local. Ne? Okay, like it. Okay. Nagwam. Yun rin po kakalimutan mag-subscribe kay YouTube channel ni kay Bat. I-follow yung kay Instagram and Twitter at with the local. Lagwana! Salamat karami mag-comment. Kang Sir Mark Nepo Mose, no? Kang Kong Ray J. Maniago. Ampong karang ganang makasulat lagi yung Facebook page mi ngayon na chicken episode. Chikenis ka rin, no? Happy Chikenis nito ka rin, po, no? happy nito. Wow. Happy na ito. Alright, that's a wrap guys. Dala salamat. Hope you like us. Mag-comment kayo rin na. Ano kong sabihan? Comment nyo lang. Basta, masaya tamo. Masaya tamo yung balo. Ako magulo. O te, bayaran tang pera ko yung 3-part din na. Credit card ako mo, wala na kamang cash. Affordable naman eh, SM3 Park. Go to SM3 Park, support local businesses there. Alright. Thank you very much, SM, for accommodating us and shooting our video here. Baka natin sakit na nakikinutan din na. Okay. Tunay, yarin is cute. Bye! Bye!